Batjha le bona ba ntshitse maikutlo ka puo ya mopresidente mo a neng a bua ka boiphihlelo ba mosebetsi e le nngwe ya ditlhoko tsa kopo ya mosebetsi le go tsebahatswa ha letona la tsa motlakase kantorong ya hae. Experience I bereka holo on my side nna ke ikaletse kgobo yaka since ke etsa kgobo yaka since ke na le 5 years from now on e sa le ntse ke khuba kgobo yaka ke sena experience, so I don't need that experience. Batjha ha ba tsamaye ba lo qala mesebetsi ya bona ja la khona re khona ho itholla mesebetsi ya rona re qale mesebetsi ya rona. Ha hona sekolo sa experience we gain more o batla go sebetsa teng pele then ka morao e tla bana hona o nang le experience e. Then ke tshepa gore o bua nnete when coming to job description gore ba ntshe so se sa experience because of Ebla youth. This thing basic allowance is going to create a lot of problems because our people, they are going to become more dependent on the state. Minister of Electricity, I don't think you're an idea sharp. Like an issue ya di solar, house to house, that can better our South Africans.